Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nakarote problema ti barangay tayo. Apayan ako namday tangkal. Na, sitanon ka di mamaw. Ha? Apay nga binanagdamag ka pa lang, Chip. Kitaman. Abulit ni Kapitan. Ay, nagado agreement ti mapaspasama iti rabi eh. Kunakon kay. Husto ti pampanunutay. Ano tatakaw? Husto man ang ti pampanunutay. Naglainga ka talaga. No talaga mo lang nalaing ka. Panunutan man nga raw. No kasano tayo masulbar dahi ta problema. Ang kail. At na panunot mao. Nalakaayamot yung panunot. Ambo ka, kanya ti pagsarsaritaan niya. Ay mariribukan kami nga roden pare. Ah, Noon niya ti rumbang nga aramidin may. Matulungan na kami nga tataba daw. Kas kalasig sigurado nga agsasaudita tataba daw. tumuro ta nga grunda kadagiti tanod. Sigurado ka akayat mo nga aramidin dito. Agungat tupay ni Nana Tuyang. Uray payago ngay, tumulong para iti pagimbagan ti barangay. Dakil natin may tulong ka, no siya ti sumurot nga grunda. Kanya tim ako naman gail. Isurot mi ka din ni tataba daw nga grunda. Wanad. Tapno at na tured akaduame. Approve. Sige. Sumurot ka nga grunda para. Yeah. Up, yeah. Up. Naglay nga talaga ni Kabadungan. Naglay nga kumugtar. Up, uppercut. Up, yeah. Up. Dagdanaw. Apurkat ko naman. Ngam apay nga ay adito isang wanan ti Tersi nakipagpraktisam Kabadong. Sumurot ang gayam nga grunda kadagiti tanod. Up, yeah. Up, yeah. Mabilik siya giti tawa mangkit-kita ka. Rumbang lang agbilib da. Isu ti ipasango mi kadagiti kriminal kagawad. Ay katuan dayta akinalaing na lumaban. Flying cake, kas kadaparkat ko naman. Ay, Yeah! Alwadam! Ang mga numakugtaram dagiti lakaw! Sumurot ka mapanagronda kada kwaraw kita arabe. Ay kat nasaya at ano kasta. Siya kanukay, di pasango da. Tapay. Kit maturog na gayang. Iso nagpraktisa kaon. Di manaw keng kimugtarak nita tersina ni Marikwana. Impakitam kadagiti tao. Ay, katuwa na. Naskin na makita dati kinalaing ko ako mugtar. Ken dumanaw. Kas kumaday tayo. Kitaan. Up. Yeah! Up. Flying kita ito yan. Ada ito pa'y buksing. Uppercut. Up. Pero ano mo? Ay, badong. Ay, ay. Abay. Ada nagkarasa kasi iya kusina. Pusang nga taday jay, uno alalya. Ay, saan kami nagsasaw iti kas na to yan? Ingka kitaan. Kapay nga siya ngay. Kano si ka tinaturod ako nam? Adayamot imbagbaga kakasta. Kano ka ibagbagam laang? Ay, sus. Ay, talagang adalalya dito'y balay to yan. Ay, Ay, so, taglong mangki din dito'y likod Ay, unay ka matan bataw. Chip! Ang tadagasan ni tatabadong iti balay da. Wang, tayo suman ti frontliner tayo iti ronda. No iso ti may pasangaw. Kasano ka ngayon? Kay, uray ijaya kon likodan Sikat ti sumaruno kini tatabadaw. Ijaya mo't likod Bayama nila ang tatabadong ti may pasangaw. Sa bagay, isumat ti naturay. Huwag nga Agprak-practice iti boxing kang karate. Nagngangato pa'y kugtar na sika. Rumbang lahi nga iso ti may pasangaw. Jay danog na. Ay na. Talaga akabalan na nga streeten ti rupa. Inta nga rudin dagasan ni tatabadaw. Tagronda tayawn. Nakakondisyon ni tatabadong ay, kato na. Siyakpay, ti kunayaw. Apay nga rod nga wanigam mo nga armas mao. Armas. Apay, ad armas yaw. Adarmas ka. Termos ken tasa ken kape. Anya klaseng armas na itangay. Narigat yag tuglap. Armas mo daytoy kay. Kita ang armas ka. Binalsay. Nagdakala binalsi ka.
Ayun, ay mo dahi ta binalsikan. Di mo pala insong rod mat ko araw. Binalsig ni uncle ko dahi tayo. Mayat ka no dahi ito yung armas. Mala, ejay tayo apagatan nga grunda. Chip, ada nakita nga niniwan ay abanda. Ay, Niniwan lang? ang tiltilaw damat iti manok. Dagiti agtatakaw. Ibagam ka ni tatabanong tanaturag. Tataba daw. Ada kalabanan. Ada nakita nga niniwan ijay. Katagal ala iti manok. Tataba daw. Sikat tinatured sana ya. Manungan niniwan din nakita. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa nga pulaw. Ha? Sa nga pulaw? Nagadan? Naturad kayo mo, tatabadaw. Pumatay da nga tada kita. Pumatay da. Sigurado adi da kaya ti agpatinew. Ay agasam nga dahil sa nga pulaw. Anya nga iti serbiti kinalaing mo iti boxing kang karate. No di mo ipakat kadakwada. Ay kito na. Siyak ti sumangaw. Dito'y kayo lang ha. Sige, urahin da ka di tawi. Nagturada ni tatabadong check. Imbag nga rugtad da. Kaiso ti may pasungal-ngal. Timaray mo ni tatabadongan. Abay nga ti maray. Ay, tatabadong! Woo! Timarayan. Kasta, kinatural. Katungan tirabe, nagawid ka. Si kamam ti makakita iti nagadungan niniwan no saan ka atumaray. Anya laengan ti makunan ni Kapitan. Ay, paisabot na dyan nga ating tuturay. Di ka lakuman si Mursuraw. Aging tuturod ka malagayam. Nagaduda nga raw, kit may salain ti kabaila. Mangibabain ka talaga si Kabadaw. Saan ka na sumursurot, inton maminsan. Kaya't kung arot ti tumulong. Sapay sika ti agday ti sangaw. Kitun may Sika pa'y gayam ti muna at ti maray. Ay, anyat na pasamak iti panagrundayo iti rabi ay. Kastoy tipod mo na pasamak, kapitan. Hindi... Ako ang kail. Siyak ti dinggam, tay bagak ti pudno na pasama. Bayam atay tuloy ko ti istorya, chef. Kastoy na kapitan. Saan na ka dinggam mawang kail? Na, Siyak ti makamoy ti napasama. ay agure kayo man. Asino kada kayo ti patsyag. Ay, na kayo ba't nagsao? Aray, siyak ti patsam. Ay, ni tatabanong man ay. Ay, Kanya ti bagam tataba daw. Paray, siyak tinangkamkamat kadagiti agtatakaw idirabi ay. kastaya. Ni, kasano na pasamak day jay. Kung ngagpaiso paray. Kuhang kail. Saan kan ngagsao? Ni pare ba dong ti agsaw? Puno launay paray. Isaw kada ronda kwaraw isuro chulatan ni pare pa daw. Iso ti rumbeng ada iti sangwanan. Istoryaan mat ni Kabadaw nga iso ka no tinangkamkamat kadagiti agtatakaw idirabe ay. Nagaduda ka no akinamat na. Basta ti istorya ni tata ba daw na nakwanang? Dandanina ka no nakamatan dagiti agtatakaw. Kada kami ngay kanaw. Anya tinaramid may. Awan ka no nagkapkapi kayo laeng ka no. Ulbod ni tata ba daw? Iso ang bilib ni Kapitan ka ni Kabadaw. Kano iso ti kinamat-kamat dagiti agtatakaw? Kasta Di mila inis istorya ka ni kapitan Tadakkel mo ngamin ti panagtalag na kan ni tata ba daw? Yeah! Haps! Ah! Ay! Alwadam tataba daw. Ang mga numakuktaram dahito yung napuskularupa. Aglisi ka ngamin na. Yeah! Ay, kita ang ti dandanog matataba daw. Dandanay na tamaan ti tuktok ti agong kaw. Lukpaplangaro din. Apay ngamin tanda ka dito siyang wada kaya. Hindi kita magpraktisak. Anda dagiti kalaban. Ayan da. Anda nakita ka limabas ijay na. Ang mga ano aniniwan man ay. Saan? Kita man. Ay, dagiti man Aduda. Isunso dagiti kriminal. Tataba daw. Sikat tinaturay. Wait, siya ka talaga. Ingka na. Paksata maamin da kita kalaban. Siya lang. Kano si kamo ilan naturod? Da kayo langay. Nabay nga ibaon na kami. Da kayo, tasyak ti para bilang. Saan may akasapulan ti para bilang? Agbilang at. Nutalo ko na. Rautan tayo idan. Naramidin tan usep. Tapno mapaksatin da kita kriminal. Mala, nagsagana kayo na. May isa. Amo ko, ti sumarunaw. Dua. Nagsagana kan. Nakasagana mo tayo. Ituloy mo tiyag bilang
Anya ti sumaruno ijay dua. Talo. Oh. Nalipatan man ay. Anya nga minan ay talo ay ang paisa. Laki day, nagsagana tayo. Dagitadan dagiti kalaban. Ay kitarong tayo na. Dumarog tayo. Salbag kayo kriminal. Nagadwa pagtakawan niya dito'y pa'y barangay may. Diretso tayo dyan sa police station, Chet. Ay, sana, kasya na kami. Sige, magpaiso, masig. Abay. Kinasyan nyo ka di dagiti tinaktakawan niya. Ay, gure ka, Chet. Ayan ni Tata Badong. Awan mo tayo. Ni, adala itay dito eh. Awanain. Napanan na ngayon. Siyak paray, tinangtilew ka nagiti kriminal. Kinamat-kamat ko ida. Makataray ka pa'y, aging gaita. Iti nakamata ida. Limaban da. Anong nangyari? Ay kat limaban akmo paray. Na. Impakat ko may tikinalain ko iti boxing. Ya. Danin ti kalbok. Ay, Kuktar, ops. Yeah! nauray na nagangin. Ayan nga, dakwarok. Ay kat nagbati da. Apay ang nagbati da. Rumbang ang nagigidan kayo ang nagawid. Agail! Tuyan dagiti kriminal. Nay. Ikaw, nagaduda. Nagititiyag, tatakaw. Nagitata mo gayam. Nagtakamot gayam dito, itataba daw. Kano iso kanuti kang runan na limaban. Limabang nga may. Kano isutin mo natin maray. Agbilang ko na. Ngam di na mo't agbilang. Puno pare. Kwa paray. Nagprak-practice ka pa'y. Tapno tumurod ka. Yung bawabagam, sir, bina. Congrats Kwaraw, kan dagiti tanod mo. Tanatiliw yun dagiti kriminal, idirabe eh. Ay, agyaman kami kagawad. Natalnan dahito barangay tayo. Awanin dagiti agtatakaw. Yeah! Ay, kabadong! Di mo kunaan nga agprak-practice ka manan. Yeah! Asas, nagngaton ti kugtar na. Uray pa'y nagngato day takugtar mo. No saan kamot at tumulong amang tiliw ka dagiti kriminal. Ay, kitaddan to maray. Iso nga ron nga agprak-praktisa ka na lang. Kwarag. Sumurot ak pa'y nga grunda. Ijayak tumanin sang wanan. Sige, sumurot ka tataba daw. Si kanto ti para timbla iti kapime. Apay ngay. Una, mabutang ka mo ta sumango ka dagiti kriminal. Ay, Tata Badong, no kayat mo ti tumulong di ta barangay nyo, siguradwam ang nakasagana ka. Tapno talaga ang makatulong ka. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting ito'y panagdangan. Kapitan Enteng! Ada ko mapagtinulungan ta trabaho, Chip. Kas kumaitian niya trabaho. Ay, ti panunutin ta. Ada ko maipatalon da kadata. Tapno da mabingay ta no panaggagapas. Di agdamag ta. No adamayat amang ipatalon iti talon na. Agkadwa ta amang talon. Una, adamot kuliglig ko. Mayat tinapanunot ma, Uset. Ay, magahayam ti kaan.
Ibag tayo mayak. Ala, mangalakan itipinggan mo. Ta sumango kamatan, kwarog. Ay naimas ti si daan. Kukod nga da balatong kan bulong ti marunggay. Wow, nagimasan antay. Ay, agtugawak matan ta mga anak. Ang mga no ibusan ni Uncle Timasita. Sapay na panugak anapan nakitang dan anagraay. Di mo iguyot ti malukong Ha? Kamangga o iti si daam. Nabanugak mo't anagraam. Ha? Ay, kunak mo awanan iti kasirula. Nak man ngarud mangala. Madanagan ni Anggal ang maagawan iti Masida. Da kayo kit di nga agulitag. Uray sangot ti lamisaan. Awan agpaatew. Di kwarog Umay na makipagan. Kaya ado pa ti alain na si daam. Ay, salpas ka matin anangan. Ibiyangan manandag iti toothpick ka. Isugayam ang maibaws. Oy, saan ko ngayon nalala dagiti toothpick yun niya? No nakita ka nangala ka. Angam, di yun nakita nga insublay. Kalpasan nga inusar ka. Kahit masawad. Sublime. Ha? Ay, apay, maday? Kukuha mo na ita toothpick. Diyak kayatan nga agusar iti toothpick. Ha? Awan ka di mat insublay, mangkay? Manaw. Saan nakagisubsubli? Once in a while only. Dadamag mo ka din nga ipatalon ka nun ni Kapitan Tidaduma at talon na. Nakadamagam, ngay patalon na titalon na. Day tamad ti pagsasaritaan dagiti babae nga kikinuto di tasirok ti akasya. Ibagak sakit ni parinting tasak ti mangtalag. Kabailan ta nga tatalunay. Ay kuti patangdan ta ti daduma. Nangina ita ti irek tuya. Ibagam to nga rod kin ni Kapitan no kita kayaw. Way ni bagak taw. Apaman nga kita kamay kin ni parintay. Kaya't namit siguro nga ipatalon kan ka. Takumpare mo. Nadamag ko nga ipatalon ka nun ni Kapitan, tinalawa at talon da, Chip. Nakadamagam, mate. Awan mo timbagbaga na kanya. Di na siguro yung bagakan ka, Tadi na mo, kaya tatiag sugpon ngagtalon. Ay, intang ro di balay tangkail. Damagan taman kan kuana. Inta na, tama nga no, da makauna. Uray at da makauna. Basta ibagata at timang talon. Awan maaramidan tinakauna. Nung nga rinogyandan nga naradaw. Kaya dapay nga tangay pasublat. Ay, agawam nga ro tamapantan. Ang mga numaunaan datang agpaisaw. Day, anjak kagarayaw. Tanot usip. Nadamag mi nga ipatalon nyo kano titalon nyo itiigid ti kalsada kap. Apay no ipatalon ka. Planok nga ipatalon. Ta saan nga minahin akas editipigsak nga agtalon. Ay, kap. Nagtulagan mi kani Chip Kwaraw nga agsugpon kami ngagtalon. Itaman pa ana panunot yuday ta. Wan kap. Da kami matayin ti pangipatalunan yawn. Kadwa mo ni Chip. Kwaraw. Puno ka day. Kayat mo matagtalon. Wanang kail. Tapno at damot ti pagbingayan mi Intun madanon ti panagapit. Kumit nakaumay ka, mate. Adagagaram, Nadamag ka nga ipatalon mo kano dyan alawa at talon mo igit ti kalsada, kapitan. Wen. Inawat ko nakadakwarog kan usip. Ay na, sayang. Nibadong kula ko man tinangyawatam, kapitan. Jakmat ang mga interesado amang talon. Kadamdamag na mo nga maing kadagiti babakit nga agkikinuto. Marigatan na kami ng ngagtalon. Iso nga ipatalon kon. Urayak lang ang tibingay ka, maray. Ay, sayang. Imayak la kumaadago sa idimbaga ni Badong ka. Wala. Nalabit, adakay ko matinang yawatak ijitalon. Awan lat sa bali nga ipatalon mo, kapitan. Awadon. Siya kung timang talon, iti basbasit anabata. Impatalon nyo matgayam di talon nyo kadakwarog, Maray. Wen, Maray. Ay, saan nga minin akabaulan ni Inteng? Sana balay, tadamot mabingay, May.
Iwan matkit di amaray. Ngam amom ka di akayat gayam ni Kabadong nga isukuma timang talon. Day tangarod timbagan ni Pari Badong. Hanggang saan mo't amabalin nga ibabawi may kadakwarog. Nagagat matkit di ani Kabadong nga agtalon. Sigurado adi na baybay ang titalunan na. Wan matkit di, mare. Hanggang anya nga rod ngay. At damot nakauna. Sige. Ikan nakman iti sabon, mare, tainak man aglaba. Wan, mabiit laang, tainak mangala. Naimbaglakit din, tanagmayat ni Kapitan nga ipatalon na titalon na, Chip. Winaraw ko, Sip. Sapay kayat data badong nga isuda timang talon. No dita na panadagos, inunaan na ta ni Tata Badong. Naita ti pagsayatan tinapartak ti garaw na. No nagpatay-patay ta. Awan ko man titalunan ta. Agarado tang rode na. Tapno agraeptan. Una, tapno mabiit amaraepan. Manangdan ta iti kadwatang agraep. Uy na. Saya atin ta. Tapno adu ti maapit ta. Ken adu met ti mabingay ni Kapitan. Una, ken kumplitun ta ti abuno ken ispray ta. Tapno adu ti maapit. Nagpintas ti dawa di tinalon da kusip ken kwarog atalon ni Kapitan. Uwin nga rod, no siyak kumati ng talon, ado kumati pagbingayan may ni Kapitan. Anya nga raw, saan asi ka tinagasat amang talon? Ay, masaya nga na, ta saan asyak tinang talon. Mayat day jay, ta asidag iti irigasyan. Anya nga raw, at damit nga rod nakaunaan ang talon. Ay, masaya nga na ka talaga, tuya. Sa nabalay, ta saan tamot nga grigrigat. Sa bagay mo't kidiya. Uy, napintas ti dawa ti pagay ta, Chip, ah. Adulaki di ti maapit ta. Iso amayat din na panunot mo nga talon ta. Uy, ngem, aday singasing kukang ka. Aw, anya day ta usap? Uray, ta saan nga amo ni Kapitan akastoy kapintas ti pagay ta. Mangilasin tanga-tanga, iti ilako ta. Ha? Agilamang tati kayat mo asawan. Wala, igatang ta iti arak ken pulutan ti paglakwan ta. Di aghapi-hapi ta pa iji ilay. Ay, kasano ngay numamuan ni Angkal? Kasano amaamuan na, no awang mangibaga. Malaksid ano ibagam? Ay, saan ko nga ibagbaga tapno di na maamuan. Di nga rod ko na kaon. Di na maamuan no awan mangidanaw. Awan mo't makamaw no mangilasin ta. Nagpagapas kayo matgayam kwarog. Ado siguro tinaapit yaw. Taday tamo ti ibagbaga ti taktaaw. Ha? Sino tinang ibaga nga ata? Dagiti karo ba ti talon at tinalon yaw. Nagpintas ka no ti dawa, ti ginapas yaw. Natar ngamin tinagtalaon. Isuan na pintas mati apay, kagawan. Imbagkat mo man ti bukod mo ato gaw kwarog. Ibagbagak lang matipod na. Maragsakan lakit din ni Kapitan. No maitadyo ti bingay na. Ay, lakit di Ipabunag mintaw nga ipanitibalay na ti bingay da. Ay nagasat kayaw na nagtalaw. Maray, intad ka din da kwarog, jay bingay yung iray. Ha? Apay, naggapas dan, maray. Apay adida may imbaga, tapno napan kamay. Ha? Di yu amaw ang naggapas dan? Di damat imay imbaga, tapno napan kami kuma. Ay na, san akasta ti aramid ni Badaw? No agpagapas ken agpairay. Siyempre, ibaga na iti akin talon. Tapno ammo damot Rumbang kumaakastaan. Ang apay ngay ang naggapas dan kan nagpairik da adi da imbagbaga. Dayta siguro ti imbaga ni Kapitan Kadakwada, maray. Awan mo ti imbagbaga kanyak ni Inteng. Ay damagak tuman. Imbaga ka di dakwarog, ti panaggapas kan panagirik da. Apay nagpagapas dan? Damdamagan nga ron ni Marituyang no naibunag ka nung tibingay ta. So amas-mas da awak mag. Ay, nagloko. Imposible. Kapay adida imbaga ka niya?
Dayta nga ron tinagsidda awak. Apay adi daman laing bagakan ka. My goodness. Ay mapanak ita ije talaw. Tay nakita no pudno analpasay ti panagirikda. Umayak med. Maditi naramid da. Di daman laing baga sakbay anak pagapas kan nagirikda. Ay, pastor banang dungo. Darasan tati agmat sa mapan ije kataltalunan. Rautan ta. Na, anya arumaot. Si Kamot inteng. Ha? Eh, nagapas mo't ngagpasong tapagay. Garami lang tanda dita. Eh, nairik pa yan. Ayan nga ron dakwarog. Eh, napananan na gitya ito. Ha? Makitam ka di tinakasako itilingad tinaibuntun agarame. Kalapit aday dyan tinairik na. Ay, asit ganta. Sige, takitaon taman. Na, dito doon langgok tanda na dito yung rabaw tiirik ang nakatulong. Win nga agpaiso. At na nagawangan ti arak dito eh. Ay, bumangon ka doon! Shhh! Hey! Bangon! Nay, eda kayo mat dito talon may kiniusay pangkail. Ay, Nay, da kayo mga agpaisukap. Umayo ka di ibunag tibi ngayaw. Talon nga. Kanya nga ibunag tibingay. Ayan amin tirek. Mano asako, tinaapit. Ay, manoy tayong tinapay ito, Sep. Mano ka din? Di tamit nagtulagan ay. No mano asako ti ibagata. Anya! Ay, pagtulagan nyo pa dito. Ay, bilangan nyo na langgong. Ay, uwan gayam. Manon din na bilang ta. Saan kung nga ipatalon kada kayo titalon ko? Nagbasit tinaapit yaw. Kat no imay ko kinita idi na panalawas kat napintas ti dawa na. Ni, apayang kal. Da kami ati mang talon. Huwag agpaisukap. Sayang no saan ada kami ti mang talon. Sapay nagpintas ti apit na. Eh, napintas ko na yaw. Ngimbasit ti intadyo abingay kaw talino ko dak. Ay, salpag kayo. Basta dya kung ipatalon kada kayaw. Yawat kung tulagan ka ni paribadong titalaw. Ay na, kwarog kan usip. Anya nga ita, naawanan kayo lakit nga rudan iti talunan. Sinauryumat ngamin ni Kapitan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Kapitan Enteng. Eh, lumaklakay kan. Saan kan nga ubing kwarog? Anya ti kayat yung asawain ng kail? Eh, mangkita kan ay iti balasang armamit. Ha? Mga sawa kan, tanarigat ti agbaak abaraw. Eh, akala mo Ni Uncle May. Ay, seryoso ti ibagbaga kwarog. No, ada ka makurso na dam di ta balasang sige ki din. Ura siyak makaamon, iti magastos mao. Ako ang bahala sa kasar mo. Talaga ang kail? Ay, swerte mo na day takwaraw. Ay, no siyak ti sika. Partakak, ti mapanagaram iti balasang. Anya? Nagaduda, babalasang dita. No bilang armak ida.
Kayat dak nga ta, tatabadaw. Ay, kadiskarte mo din Anya nga, diskarte. Ay, nagkapoy ka mo din. Masapol ang nadiskarte ka. Tapno makaasawa kan. Kasday? Wayne, iso apaspasam, ti agaram, tamang ano'y babawi pa yung uncle mo nga inting ti baganaking ka. Ay, iso na. Nalpasan ng imbaga na. Nga isunto ka no ti makaamoy ti amin ang magastaos ng mga sawaak. Tila mapan mo ibagbagakan ni Kwaraw. Kasanungay, no adda mapasungbat na dita, kat awan mo't gayam kwartam. Ay, gusto tinaramid ko. Tapno mapanunot na kiidit ti mga asawa. Anya? Ay, masurunak. Takasla kakabutang na, nagiti babalasan. No umasinagdakang kwan, ha? Na, pag kunamay, Una. Ta mismo pa'y ani Diana, ti mangipakadakan ni Kwaraw, nga mapandag pasyar iji balay na. Nga, agkad-kad kita ni Kwaraw. anya? Bis nga dagun daway nan, tada umasinag abalasak. Di nakakayatay. Di na mo dagarap. Mabutag sa mga asawa. Ay na, Kapitan. Amangan mo't no napili launay ni Kwarog iti balasang nga armanda. Iso nga aging gaita, kit di pa'y nakakita iti balasang nga armanda. Ha? Eh, wag pa'y sumanday ta. Waraw. Ay panunutom alumaklakay kan Di kag pili-pili. Nay. Ay na. Siyak man ang tinakita yawn. Ay apo aya. Awan la ka din ti sa balay. Siyak na siya. Ay di mo yaw awat ti saritaan. Eh tatlo amom. Siya kon nga angkel mo ti madandanagan launay kan ka. No di kan makaasawa ngay. Anya ngay. Mala, di kagtanag ang kay. Tamang kita akmat ni ti Armand. Sige, namnamak dito. Datan iti sango ti Rita ti balay da Diana. Asino ka natatiyag tuktaw? Sikawan no siya. Ay, si kalatan tataba daw. Mapainak. Mala, siya nga ruday, tiyag tuktaw. Good morning, Diana. Good morning to, Tata Badong. Nagsapa kayo mat nga imay. Adda ka di bagayo? Kwa. Ni Kwaraw. At saka nun napatag nga ipaganaking ka, Diana. Anya? Ngam apay nga'y taumad-adayo ni Manong Kwarog. Ay naglukan. Kwaraw! Di nakpanawan dito ya. Di nakuningkang ka na. Mapain siguro. Ha? Ay, Diana. Siya ka, unti mangibaga, iti gagaran ni Kwarog king ka. Nabayag nga, kanon na isang sangayan na rin nanaking ka. Ang piman, tadi na may baga. Ay ayatin nakakanaw, Diana. Anya? Anya ka butin, Kwarog. Apay nga, pinanawan na kiti kalman. Kasanaw. Ag nervyusak mo na sumango kini Diana. Kasano nga yung makaaram ka, lukas takalatan. Sayang ti palibriging ka ni pare inting uncle mo, no di ka makaaram. Ay, kasday. Ito na, nagngina ti magastos ti mga sawa ita. So nga gilibre ka iti arak kan pulutan ita. Tulungan ka nga garab kani Diana. Kaya't nakadayjay, siguradok na ita, Kwaraw. House, talaga? Sige. Ilibre kayo iti kayat siya o tataba daw. Basta sigurado kayo iti bagayo ha. Wain ko na lang aruday. Direct saan kan, Manong Kwarog? Pudno ka di ti imbaga kanyak ni Tata Badong idi na minsan? Nga, anya? Anabayag ka nun nga darik nam kanyak. In short, ay ayaten nak ka no. Pudno ka di, Manong Kwarog. Pudno, Diana. Sorry Tasan na saktin nang ibagakan ka. Gaputa mabainak. Maawatan ka, Manong Kwarog. Ay, ang yaman nak. Kaya't ka di asawan da ita. Nagkinaawatan tan, Diana. Anya kumapay ngay. O di kastan. Ay,
Ay, ayatan ka, Diana. Ay, ayatan ka mo't, Kwarog. Yes! Siya kung ti kararagsakan na lalaki dito yung rabaw ti lubaw. Ay, agsagana kan, Inteng. Na, para itian niya ko magbanang. Ay, nakitak dakwarog kan Diana ijay ilay. Nagmayat ti panagkibkibin da amagmag na itiigid ti kalsada. Ha? Ay, kaya't mo asawan, napasungpat na ni Diana. Ay, anya pa'y ngay. Isong isagana mong ti magastos para iti panagkalay sa dagiti dua. Kas inkarem ka ni Kwaraw. Ha? Ang kain, kaya't kung nga ikalay sa ni Diana yung bigat, mabalain. Anya, napiit kayo pa'y langmat. Akalay sa kayon adagaos. Ang kain, Agpalabas kayo pa iti 1 year. Tapno pangkitaan tayaw. No, talaga ada kayaw ti para iti tungkal may sa. anya? Tapno ibagakan ka. Narigat ti agdardara sudos ka anakan. Sige. Da kayo nga rin ti masurot ang kain. Naguray kami pa iti 1 year. Marian, isuda ito ni Kwaraw. May sa chief tanot, iti barangay Kabildatan. Parupay da ito Marian. Da kayo matataba daw. Tila bagbagayo kini Marian. Kababain mate. Mas daawak mat Saan ko matadamdamagan ka? Ha? Adan ti uraya kapag luganan. O sige, panawan kayon, tatabadong. Sige, Marian. Ubeng, kan napinpintas ni Marian ngam dadya Diana. Saan ka day, Kwaraw? Padasam man kiding armay. Barang no iso ti kaparag pagmag. Anya? Ay, di yu pa'y lagayam amaw. Kitno da kamin kini Diana ita. Anya? Da kayon? Ne. Day tatipod now. Aguray kami langan iti may sa atawain. Agkalay sa kamin ton kini Diana. Ay, kasjay. Kasano ngay ang masigurado mamakasawa ka. Nungay agbabawi ni Diana iti mabek. Anya? Isungarmam ni Marian. Tapno at da reserba. Ay saman pa abuti ti arak mo dita maray. Mabitlaan. Oh, atoy. Mutoy ti bayad mo. Anya, ay madamdaman to na nga bayadan mi kan ni Kwaraw. Tadanas ka na pagsaritaan may. Di kagdanag. Kasaan mi nga itarayan. Saan matkit di akasta, kabadong? Mabit lang na nakuanang. Aw, ito'y tibayad ka, utap na malpasain. Agyaman nak. Kasta man ti kayat ko king ka, Kwaraw. Mala, agtugaw ka, taday bagaking ka. Nuko na yung asukatak ni Diana Anobiak. Sana mabalain, tataba daw. Ngamin, ay ayatak ni Diana. Apay adaya imbagak akas na Kwaraw. Ti kayat ko asawain. Nayunam laang ni Diana. Saan mo nga isukat? Jak mawatan, tataba daw. No kayat mo tim makasigurado. Kasayatan nga dadwa nga agbalin akayan ayat mo. Tano ingkasaw nga agbabawi ti maysa. Adamot jay maysa a reserba. Nawatan ti kayat ko asaway. Ay, nawata kong tataba daw. Ayos sa dayta asing-asing nyo Very good idea. Aday ta ka manen badong. Tila isursurom kini Kwaraw. Nasaysayat mo't laeng, no duwa tinubya na. Kalukwan! Ay, saan nakalukwan da ita? Tanasig sigurado mo't laeng, tuyang. Sige, panawan ka ba'y? Naskin nga sarakag ita ni Kwaraw. Tulungak nga garam kin ni Marian. Anya! Gumatangak man iti danom kan cookies na nakwanang. Pagitlaan. Ganom. Atoy. Cookies. Agyaman na, kagawad ko anang.
Siya kung timang bayad iti inala ni Diana, kagawad ko anang. Ato'y aw. Thank you, Kwarog. Ay, agyaman Sa dino nga, iti papananyo ka ni Diana. Taawit mo matibag na. Itulod ko ijay syudad. At dangamin sirkan na trabaho ijay. Kasta aya. Kaano nga, iti kalay sayaw. Mabayag pa'y kagawad. Next year taon. Ibagak taon no kaano ti kayat ni Uncle Inteng. Aya. Now, saan ngagbabawi ni Diana? Anyang agbabawi, si kakit di Oy, Kwarog di ka agar aramid iti jak kaya. Naimbag pa'y kanikwaraw ta mga sawan, marituyan. Yam siya ay awan pa'y ti mailawan kaniya. Ay, itapay abumakit kan sa mo ibagati kasta. Ay namaray, idi kumapay la kaubingang. Nga rod maray. Gusto kumamot na kiasawak, idi ka ni Oscar nga agar-aram kanya. Day tajay kunada. Nga addalat ta iti udi na ti babaway. Sakbaya mapan ka iti balay da Marian. Uminom ka pa iti arap. Tapno na turit-tirik na. Amang ipaga iti panagayat mo kingkwana. Iti panagkunaya o tatabadaong. Kaya't nakatamot ni Marian. Saan pa yada ita ti panunutem, Kwarog? Tigas ganita. Idaton mo pa iti panagayat mo kingkwana. Tay-talang. Sige, mapanak nga ro din iti ayan ni Marian. Ay, urayan na. Umayak, Mike. Anya ti kunam, Inteng. Ay pagkalay sa akong dakwaraw kang Diana iti mabieg. Kunakman, no aguray ka pa'y iti makatawan sa mo pagkalay saan ida. Naamires ko anas kang ngagkalay sakbay masulisog iti sa bali ni Diana. Nagrunakit na pan ija syudad. Narigatan! Sige. Makamuka, Inteng. Anya ti bagang kanyak, Manong Kwarog. Nabartekan sapay. Ay, saan Marian? Medyo nakainumak lang. Ngamamok ti bagbagak. Sabay ko mata di nakagura iti pudnukan ka itaas. Anya, Manong Kwarog? Agayatakkan ka, adeng. Hindi pa ilada mo makita ka. Day tatipod na. Anya? Saan ka matkit di nga puraan Urayak, no anya tisongbat mo kanya. Saan ngon nga urayan tisongbat ko? Gaputa bastard ka itan, Manong Kwarog. Awanan ka, iti bain? Ipulong ka ni Manang Diana. Kasinsin ko ni Manang Diana, tapno ang mom. Anya! Nagkalay sa atan, Diana. Saanan? Gaputan na tibno ka ng itigura ti panagayak ko kan ka. Anya? Pumanaw kan, Manong Kwarog. Saan ka amay kari ka ni Manang Diana? Dini ka sa pulang tikaskan ka? Nangagmutim baga ti kasinsin ko, Kwarog. Pumanaw kan! Ay! Nawanay. Napukaw ko langit nga ro din ni Diana. Ay! Basol na ito ni Tata Badaw. Basol na! Ay, Uncle, imbrig na ko ni Diana. Ni ngamin Tata Badaw. Kuna nangarmak ni Marian. Gayam, agkasinsinda ni Diana. Ay, basol ni Tata Badong Daytaw. Ay, uray nga ron ni Pare Badong kapabasulan nakmet. Ay, apay ngamin anag mayat ka ba't itimbagan ha? Kunak lakit din no makaasawa kan kanakan. Ay sus, saan gayam? Basol ni Tata Badong Daytaw. Tila isusuro na ngamin kanya. Mamatpati kan tumot iti dayjay Pare Badaw. Di kagdanag. Bagbaga akto ni Pare Badong. Ano maminsan pa akas dyan ti aramiden na.
makaraman kanyak. Dadaulan na ti relasyon ti dua tao. Wala nga mawanahin. Mala, don't worry. Inton maminsan, panunutan pa, no ada ising singasing daken ka. Nang runa, iti dayjay apari ba daw? Ken ure asino? Narigat, no surutam amin nga isingasing da. Kunak na makasawa ka. Ay, saan mo't gaya? Ay, todas mo, Kwarog. Madingamin, tikasta. Inton maminsan, di mon ulitan pa tinarami jokin ni Tata Badong. Ngem, sakbay na, kaya't may mga nakablaawan ni Rostom Almadin, di Tapugis, La Trinidad, Benguet. Kan kada kayo